ge le gore ke gona o theletša gona bele rena ke nepe ke go botse gore o e leng gore ke moswere letšatšing la lekgone re swere banna ba e leng gore le bona ba amogela gore re a tlaišwa ka malapeng Mankoko baby Chaplain Albert Masingi o e leng gore ke director ya Limpopo Men's Forum gape e re lebeletše Limpopo Chaplains ka mo Capricorn District Municipality gape ke chairperson ya NGO sector re lebeletše civil society yo Ntate Masingi go na le batho ba ntši ba e leng gore ba sa gotsa ba re ka nnete banna ba tlaišiwana pela ga re tlo tsenelela go yona nko re botse gore ka bele gore Albert Masingi ke mang go goleng ga gagwe go letše kae Alright, ke a leboa Sesi Mankoko le batheletši ba Thobela FM. Albert Masingi ke motho e le gore o beleilwe gona mola Malamolele. Poleke engwe e bitswang Shigalo. Okay. Andlazini. And then ya holela gona ka kwa mo e le gore di gona di challenges tše e le gore na fela tlhakana le tsona e sa le ngwana ka gore a se ke iphini ka bophelo ba ka as ngwana o e le gore wa moshimane okay ka gore ke ile ka tloela ke motswadi ke le 9 years old yo mo e le gore before motswadi a tloa ke ile ka ba le abuse e le gore ne ke abuse ke sister wa ka wa bo 5 Sesi ngwana wa mma yes ne le o mogolo na ke re ke nna wa mafello mo bashimaneng o ne le moratho wa o nlatela ka morago. Okay. So nako ya ni we di dirala lo tsene ke sana le mo ma 7-8 years yana mola. And then ka taba ja ripi. Sesi ba go tlaisha ka thobalana. Ngwana wa mmao. Yes. So ya ba gore e ke ntse ke bolela ka mo hae. A tshiluri ke botsa mang. O fumana manja mpetha gore re feletse mo ile re nna le bomma a ke sa yo ba ratisha botsinyana. 89 go bola tšile ba ileng ka lona sepetlele. Yeah. Ke tshwantse ke tsamaye le bona ba tšea sister o ke molatelang le moratho ba tsamaya le bona sepetlele ba re wena shala ka gore ntwela ke ringileng affecta mo e le gore ne e šitše ke thoma le o silika le o ba le enka entši then wa nšadiša yena o ya sepetlele le bo moratho le sister o mpotša gore wena shala le papa o ebile wa silika mantšola a ntloe ke a leka wa lebala mara anke ke a lebala ke gomana di-case tše dingwe tša e le gore bana ba tlaišiwa gomana ntwela intoucha ka re kana le nna ke fetile mo so ka nakwane e ba seno tlhokofala ke paletše le ko wa boloka yes then after boma 92 ana mola 93 bo papa ba ile ba nyala mosadi o mongwe o montshwa okay ya ba gore ke o tswella le bana ba babedi wa moshimane le wa ngwanyana bophelo ba change mosadi o la ne a sanka moile ka ke nna ne ke dula le bona full time mo ile gore ngwana hae wa moshimane o lekile o mpola ka mphaka mo ile gore o ile a ntlhaba ka mphaka tša tšilengwe ne a rata o re herilwa wena ape ma o hwile lo tša mofutano so o bona le mengwe me ke kana ko boma for sure ma 11 12 ka gore ke feletse ke apeletša go dropa sekolo ka ya strateng street kids ka ya dipolaseng ka thoma o dula gona ka kwa dipolaseng ka ngala hae ke thomile o boela hae ka re ka bo 98 ke nako ke thoma o boela hae and then buti a ntšea ka 99 a ntliša motong Blood River ka thoma o dula Blood River right bophelo ba ona bo se right botsinyana ka gore botile yana ne a nyetše mara re sa kwane botsinyana le buti mo e le gore ke feletse ko dula le moruti moruti o mongwe ne re mmitša gore ke Bishop Rabanga ona ka mo Blood River ke ena wa ngodiša from 99 yela ke gawana le buti until 2004 mo e le gore o ile a nyakela Stan ka dula ona ka kwa Stan Sela and then ke ntše ke tsena kereke kwa wa tlhokea mathata mogalabe ya ba gore jwalo ke papa wa ka wa obedi then 2013 ke nako e mogala ba tla re tloela ka gore ne ke saya le kwa hae mogala ba re tloela ya ba gore na e šetše ke tlwaetše ba Bishop hola wa ka wa go tlhokometseng then o tloga mo we ke jwalo ke thoma o bereka dikontraka tše tša o aga ka thoma o ithuta mmereko la o aga until 2011
mo e le gore ka 2011 ke ile ka ba le lerato la o rata o bereka ka community okay ka tlhoma forum e nngwe ka mo Blood River e bitsiwa Thagalang Blood River Community Forum ke mo jalo bophelo ba ka o thomileng go ba kaone okay ka thoma ba motho e le gore ke ba a community developer o bereka ka community until 2016 mo e le gore ke ile ka ba le lerato la o tsenela ja bo chaplain okay ke mo taba ya ka bo chaplain e thomileng ona a re nape re tsene o itsene bjang tabe ya bo chaplain taba ya bo chaplain o bile gore ka 2016 ke ba le event ya kgolo ya Imbizo ya di-stakeholder ka moka o tla mo e le gore ke invite le batho ba ko bo Gauteng ke ba bone mo di-Facebook ka re batho ba yang gore ke ba invite ke di-chaplain le bo Kgoshi King Masuta ba ka mo Bolobedu ba tla ka mo Blood River ka mo ka namba ka ba bona di-chaplain tšela ke re le nna ke duma o tsena ka wa ke nnete ka thoma o tsena ka kwa ka ba chaplain ba ntrainer ka thoma ba chaplain ka thoma gore namile maikarabelo a thoma ba mantši so ke mo di thomileng ngwana taba tše mo e le gore ka 2019 ke ile ka gawana le bona ka thoma o registera ya ka mo Limpopo ye bitswang Limpopo Chaplaincy Health and Community Care ka thoma o rana ka mo Limpopo mo e le gore ka ana mola boma 2020 ke nako ile ya COVID ya ba gore wa tswalelwa then na ke nako e le gore ke ile ka bereka kudu ka chaplaincy ka thoma o itumisha mo Limpopo dilo tša tsamaya ga botse wa tlhoke ya bothata and then ne šetse ke change forum e la ne re bitša gore ke Thagalang Blood River Community Forum re dira chaplaincy ore ka gore re founela ke batho ba Limpopo e segolo e reng re dieng organization ye gore e gole e rane Limpopo ka moka ka gore di-case tše re di humanang ke tše dintši ene e rana ka forum ya motse fela ora re tlo palela go ba thuša Masebe ke duma gore o tlhalose gore chaplaincy ke eng e ra goreng mo go wena ge re o chaplain ke go tla bo dirang tšatši ka tšatši okay chaplain ke rena ka mo rena Limpopo chaplains ke mosamaria wa Gawela mo e le gore o thuša batho a sa lebelele gore motho he ke mo thuša ke nyaka patela he ke fetša o mo thuša goba as long as mo Kreste nga se mo thuše ka gore bontši ka mo ara chaplains ya rena ke baruti but a re lebelele baruti fela re lebelela motho mongwe le mongwe o e le gore ke mosamaria wa Gawela o e le gore nka re ke ne le phere tše pedi tša dieta ke tšula pheredi ka fa mothola so he o ka tsena ka mo chaplaincy o se ne lerato leo la go fa o tlo wa tseleng ka baka la re bontši ba rena di-chaplain re tseba ka kua sešoleng ka baka la re ba romela tsona ge ba ka re o mongwe wa mašola ga bo lena a sa lego o mo ke ena yang go ba humotsa ke ena tla ba tshwarelang dithapelo ke ka fa be re nyaka gore o e tlhalose re kwešiše gore ke go ba mosamaria wa gago le se ka dira dilo ka baka la go gapeletšwa o no ba le pelo ile ya go kwela motho bohloko okay re tlo no tšwela pele ka baka la gore ke nyaka go kwa gore ka gare ga maemo ao ka moka o tla išitše o sa lo monyane go fitlha mo e leng gore o ikemakemetše ka bo wena o ipotsa gore ke nyaka eng mo bophelong ke ka fa e leng gore felete o tsenetše tša bo chaplaincy re tlo nyaka go kwa gore ka bela gore ka gare ga go sotlo sa lo monyane o ile wa ba mo e leng gore o ipotsa gore ke a rata goba ke a ratwana re tlo tsena mo go yona morago ga se chaplain Albert Masingi o e leng gore o re tlhalosetsa ka bophelo bja gagwe go tsaba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore re a dumela gore banna ba tlaišwa ka montle ba tlaišwa ke nna ba tlaišwa ko wena bjalo ka basadi chaplain a rena pero tšwele pele wena o tsene ka gare ga chaplain se ile a tšwela pele mošomo wa gago wa gola wa tšwela pele potšišo ke gore morago ga gore o tlaišwe o sa le monyane taba tša mjolo the dating o ile wa fitlha mo e leng gore o kuša gore ai bjale gona ke kwa o kare gona le motho ke mo ratang goba ke a ratwa ke sa hola ne after ditlaišo tšela ke ile ka ba le taba ya enga ya go tlhoya basadi mo ona ke hutse gore ka enga engwe ye le gore ke sa nyake mosadi mo house ke thomile tša marato ka 2004 mo e le gore ke ile ka tlhakana le mabala wa ka wa mathomo and then ra ratana ka mo tšhetša mahadi ya ba gore re a gawana ka morago ga go ntšha magadi 2009
ka baka la gore gore bophelo bo feletse go sa tsamaya botsinyana ka gore ke rile ke tlhakana le ena nna ne ke sa tsebe gore motho o ne a ene le motho o ne a ratana le ena before motho o tshwerwe so that's why o rile o boya motho la a tswela ka ntle ka parola ba tswetša pele taba tša bona na ya ba gore ke re re ka se kgone go tswela pele be šetše le nna le bana ba ba kae wena le ba babedi okay and then ra kgaogana a se re ilwe a se re bele gore re a lwešana yo ba gore re o kgaogana botse ka peace yeah napile so ya ba gore ke a dula yo ba tšela tša go leka ka mo tša pala wa leka ka mo tša pala then 2021 ke mo e le gore ke ile ka yo tlhakana le molekane re tlhakane training ka mo Gauteng ba re ile training engwe ya Department of Education then ka bona misisi wa teacher ya shule re a ratana a onele ka molato kore a se re tsebane o bolela nnete a se re tsebane yela gore tšea nako o mo tseba a se ibere ke o bona le teacher ka re teacher ebile a tlhalosa gore ke moruti ka rao le nna ke chaplain awa na mbile ora re ke tla khutša taba tšela tshotla go ifitlhe mafelelong awa o ne bothata re tlhakane re tlhakane ka April 2021 ebile same time ape re bolela ka tša manyalo re tshwantse re šathile ka August ya ba gore re iša ko October ba šatha wa ba bose re šathile ka lešira le letšhou ko a bo bona ko Eastern Cape and then ya ba gore re a boya the following day ra tla ka mo Polokwane ya ba ka setšo ka Monday ape re bukile le bo Home Affairs re nyakuluza kore matšatša mararo ka go latelana a re nyakuluza se se Mankuku na mbile ra ya ka mo mola parking mola checkpoint ne re ile ditentana tša rena mola baruti from Home Affairs ba rometšwe ba tlile mola ra signa same time kore le o tla re botšiša gore botsotse o signa mo gore o signa tša out of community ke le feeling ya lwana ra re thoma le gore in community of property wa ba bose a one stress ra signa then o tloa mo we re feditše beke ya ba gore o thoma go ba le di-sign tše dingwe tša go se kgatliše ka morago ga go sign kgatliše di-sign tša gona e ba tšela tša gore re baka di-phone go mana mosadi o searcha di-phone o kwa motho a re ape ke phone tše ke motho a re ke mosadi yago a re anro a re kgawana le moatšaka na ke re e tla kgonega ke botšiša gore a ba kgawane le wena ka ne ba bolela soso gopola tšatši le ngwe ne re ya leeto ko Gauteng re ne le conference ya matšatši a mararo re shootile photo mola office of the premier ka di-NGO so mongwe a ke thekga ka nna photo e la nyakile o dira modibodo o mongwe o mogolo kudu mo e le gore ke feletše ke botse gore seseo a se ka go goma gore a re o ratana le ena so ya ba gore ke bophelo tswela pele ke a leka go tlhalosa mara ao ra leka go bitša baruti re kgopela thušo mo ape re le mathata šia ya ba e ka re di a fokotšea mara nekese magareng ga April le kopaneng ka yona le October e le nyalaneng ka yona a sanka wa bona maswao wa gore motho o ka re o tlo mphetogela le ate tše ka moka di diregile beke fela morago ga gore le boe Home Affairs yes ka gore mola ebile ka gore yena ne a gola o mfeta le go gomana ebile a gona le gore o nromela tšhelete accounting o gomana go romela bo ma 10,000 ebile ga ke bone anything wrong okay ke nagana re le yone ntlheo ke engwe re tshwantseng re tshware ka baka la gore ka re mosadi ga a ka gola go feta monna ke mo e leng gore re thoma go tshwenya gona nna le wena re tswela pele morago ga se rena ke na le chaplain Albert wa Masingi re tswela pele chaplain ke dumela gore bo tswela pele go tlhalosa gore ka bela gore go diregileng ka baka la gore nna ke be ke sa iputša gore ka nnete magareng ga April le October sanka wa bona maswao wa re dilo tše ka moka di thomile morago ga gore aowa
le boye home affairs ka baka la gore magareng ga April le October ke motho e leng gore ebile ba kgona go fa le sengwenyana gore oa motho wa ka o tsa go bosejong go fa motho wa gago masheleng yeah. Aish a re tswele pele So go bolela nnete after taba tsana tšeo tša dinepe kore ke ile ka imelwa ke kwa gore mo ke a imelwa ba nna ke tla botsa mang gore ke a tswa ka moara lenyalo so ya ba gore 2022 re tlatla re kgona go fua yena ngwana ya sa imile mola o feletse a le ka o nwa thinners gore o le ka o itšea bophelo a ngwala lengwalo la gore a ngwalela ba re lengwalela kore ne a le tloetse mola le khumane ke batho ba di-ambulance gore lengwadile gore nna ba mphe lengwalo le la ke le ishabo gore ba ska ntsoela matla yena ke yena beng le problem o ne le enka dilo tša mofuto so ya ba gore ba mo tšea ba mo isha sepetlele and o pregnant ba fetša o re lo ba kaone ba mo isha Unicare a dula kwa ka ya kwa ra tsamaya di-session tšela then ya ba gore o khumana ngwana ya ba ka re dilo di kaone nyana then 2023 pele re tsena go 2023 re fitlha bjang tabeng ya mpholo ka baka la dinepe fela ge lebe le shaka gore o tšere ditshwantšho le basadi ntho ya lena beiba ya mokhutama kore ne e ba gore re a lwa ka mantšu mo e le gore re feletša re bitša di-family tša tsena taba ka boane e fela lebe le sa lwe ka matsogo mo e le gore o bile le o lwa ka matsogo ke mo e le gore o ne le bosese wa ngwane e le di-chaplain ka rena ba feletše re tšere dinepe tšatši le lengwe re le di-chaplain ka mo toropong then dinepe tšela a di khumana mo a phone ya ba gore o thoma o lwa le sesola a re kore nna le ena re a ratana twa e thomile mo ke mo e le gore o feletše a enwa dilo tšana tšeo gore a feletše a le sepetlele gore motho a tšwe ka mo a ratšha plates mo e le gore re feletše ka nnete sesola a tšwa ka mo a ratšha plates ya ba ka ntle mara still ntwa ya yo tšwela pele la khwetša ngwana dilo tša bonela gore di a kaonafala ka gore o boetse mmerekong nna ka šala le ngwana ke tše ke tlhokometše ngwana until o e ba gore wa boya after 6 months o boya ka gae nna ke re mao bana šo boile a o ne le ka bothata mara ke suspectile ka gore o tsene gae ka boma past 12 ya bošio o boya e le ga e tswa kae mošomong ke ipotšiša gore o tlišitše ke mang jwang kae mara ka se be le maseme a anything o boile le Saturday, Sunday, Monday, Tuesday furu yo tsoa furu a re monna re ape ba motlhakenya go tshwariša nna e bile ke re it's a joke ke re ya ba gore o thomile taba tšela tšago ke re o ka ntshwariša lebaka e leng a re nyaka go tshwariša ke re o nraipile o tsena bošego ya la robala ke monna le mosadi ka gae ge go e sa o botsa gore ke nyaka go tshwariša after 2 days ba gore ke nyaka go tshwariša ke re rape ma motlha ona ke nyaka go bontšha gore ke nna mang na ebile a ke ne bothata ke a tsheya šule o tšea phone yaka o tlela ka ntle o ntloela le ngwana wa tsamaya ape nna ke ipotša gore o ile toilet motho o le ape a boi ebile e re 1 hour ke šetše le ngwana bana gane motho o kae ke botšiša ba ešane motho ago then ke tlhapiša ngwana ke mo iša mane yaka ke ya police station ke fitla police station ago gane motho o ile kae batho ba modimo ebile ke a tšhua ke re gane o ile o ipolaya o tlhaeng ka ena motho a o ne bothata ke le police station ke feletša ke re noma nko gore ke ye ka kwa di-protection order ke bole protection order ya motho ka gore wa nrua o dialo tše o rua batho ka moka gore ke khumane protection order ebile bothata ba nne o mpolela protection order ba re ne tsamaya le go boledišana this and this ka re bana ka gore ke monna bana ke a tshwanela o dia protection order ba re ai lo tše tša gago ebile a di lapiše nyakang ba ruti this and that go fitlhelela ke kgopela social worker ke ena wa nthuša ba ndiela protection order ena ke sa le busy go protection order ena o bula case ka kwa ya bula case a bule case gore monna ka on rapile gore ke tlhakane le monna o mongwe o ba reng ke masinke an rape ba le maphodisa
nambile ba itšea from there gore ne masenke mo ke sekatang tša bereka le rena mo ba namba ba thoma o nyaka masenke ba ntšha divene di o nyaka masenke nna ke ka mo court ba ntoela ka kwa ke dia protection order e ko bo ya le protection order ka mo ke re ke nyako go tšea social worker gape ba ndi kona ba ndietšiše ba rape wena wa nyake ya go sekata yo ke sekata ga wa šimola gape ba re maphodisa a tswile ba ile o nyaka ba ne mosadi o mongwe o bolela Sexhosa a ka nnete ke botša station commander wa motšeng ba boyeng ke gona mo mara e reng ke eng e mmerekong go laela ke kgone go boya ke kgone go tswalelela ka nnete ke re gane ke moraloko ke ya mmerekong ke boya le moruti o motee e re fitlha kwa wa tsa setse mankukune ke tšatši le ke boneng gore ya banna re a tlaišwa e re ile di-police station sometimes kore ke bile segobošwa mo pele a batho ga o ne lentšu le ke ile ka le bolela ke apere info ya ka ya chaplains ke botša gore mpšatue tatamos ka tatue ke ntše ke roa ke maphodisa ka nako yo tšuta yena shu o busy le yena wa bolela gore motshwareng mpša e ke go išwa ke tsentšhwa diseleng e ke le ka gara disele mosadi shu wa tla ne ke tshwere bag ya laptop wa tla o nyako ntšeela that bag ya laptop o tseba di-pin and stuff ke yona ke patelang babereki ka yona go tla mosadi ena wa go tshwarešitšeng o tsena ka gara disele kwa ke leng ona le mabanditi ba bangwe ba mo tliša kwa ba fitla ba re mo fe back ewe gore ke ya gage so ke mo e le gore ke ile ka ba traumatized kuduku ka gore ke tseba ka kwa ya motho e se ya tshware a tshwanela o tsena ka ebile motho ya sene family ya tlileng o e bona ka kwa o tsena maphodisa goba di-lawyera fela mara wa ka o fitlhile ba ema mo di-grilling tšela ba re tswaleletseng ka tsona kwa a ema mola a bolela ka mokgwa a ratang wa tla lephodisa le lengwe le re monna le re dumela molato le kgone o tshwarelana re o ntšhe ka moare ka ra o dumetse molato o se o direng molato wa ka o tla ya court pele ke kgone go bona ka court gore ke molato ka nnete ke mo e le gore ka nnete ke ile ka dula ya ba gore ke ba botša gore ke kgopela go change uniform gae ba nkiša gae ba nkgokile ka digaka bagaišane ba nlebeletše ko tšea dikobo tše dingwe tša go apara ke a tšhula tšela tšaka tša bo chaplain ra boya ka ya court ke ya court ya ba remind ke dutše 9 days ka diseleng so then ka tšwa ka bail ya 1,000 case o ile ngwaka moka mo ile gore mosadi ke yena a boileng gore iphumoliwe ke yena a boileng a ngwala lengwala rape nna ke šomišitšwe gore ke o tshwariše dilotšana tšeo tše di so ka court ba tšea lengwalo lela ya ba lona le phumulang molato after a year ne ke tshwantse ke sobeletše ke tlile ka mo correctional service maybe ke apere orange ela ka ntho e le gore a e gona a sanka ka idea gore ke nnete gore go na le batho ba bantši ba e leng gore ba gona ka mogorong ya tshekololo ya bagolegwa ba e leng gore ga ba phaya thetho ka kgang ke nnete e tletseng eo yo nna pele ya ba nneng mo o rileng go tsoga wa ra e bjale gona go lokile go lekane le lenyalo a ke sa leng yaka kore tšatši le ke tshwereng ka lona ke tšatši le ke saenneng fase gore e ke tšwa mo kodi ya divorce a ke sa nyaka ebile a ke tsepe gore mo bophelong ke tlo tswa ke nyetše o ka se go nyetše gape because of that pain e tano ba maybe masetlhalesana ke tsebe ke tlo ithuta motho pele maybe a ke tsebe kore ntho ela e a ntšhuša ke thoma go gopola ka mokgwa mosadi o ne ke mogomane ka ona ke iputša gore mona mo le seriti sa ka wa se o right ke tlo lebala dilo ka moka so gore go tloga go meekgwele o bileng le yona ya mma a sa go tshepe gore sese wa go tlaiša go ya go botlhoko bona bo bongwe bokoša ke sese ngwana wa mmago o ipoditse gore ke kgoditše mosadišo o mphumola meogo ya ba yena go robang pelo le go feta ke yona e le gore gantši a ne bjalo taba ela ke ile di-counseling but ge ke gomana di-case tše e le gore bana ba ona go gomana ba reipilwe ka gore bereka ka victim empowerment e ne le go boya taba a o lebale le sa ruri ya boya gore bana pain elaše motho kore o gowa through nna ke bile matlhatse gore ke feletse ke kgona o phologa but ba bangwe
ba palla go handle situation ka gore nka be ke le gore ke monna wa o tlhoka maikarabelo ke ipotsa gore mosadi ola ne ke tla bolela ane le ke mmolaile but because of ke a ke tseba ke fitile ka gara di-challenges tše dintši that is why a sanga ka lora after o seno diala dilo tšeo ka moka ke lositše le mmereko ne ke rana project ya mo di-police station tše 4 ke lositše ka boelela morago ka ba motho ile gore a ke sa bereka ke o ba just motho ene mo ile gore le batho ne ba mposta mo di-social media colleague jaaka ba mposta ba re Masingo wa skata le tse di bang le mo di-Facebook ba bangwe ba posta Facebook so mara ke tshwere a sanga ya ba le mo ile gore ke ile ka nana gore e re ke bolaya mosadi seo se go ba ditjega ka kang mo gopolong ka baka la gore banna ba bantši ba na le tlhobaboro ke go tshwana le eo ya gago ba palla ke go bolela ba go bala ba nnoši ba dutse khonaneng ya bona o bolela nnete se se mankoko ke traile le o nyako go ipolaya ke ile ka feletša ke nana o ja dipilisi tša gore ke yo ipolaya gore ke tšee something oro ke be ke gama mara menano e ne e le monna ne e le gore ka gore o fetile di-situation why o tshwanetse o fenye ke ye boroko ne bo se gona every day kore le o tsamaya o bona batho ba šupetšana ka wena gore ape o tshwarisitše ke mosadi ape o mo tshwarišitše a re mo katile kore batho ba bantši ne e šitše e le joko so mara ka thušo fela ya di-psychologist kore ke yo leboa office ya rena ya Thuthuzela Care Center batho bale a ke ba lebale le batho ba ke ba romelang kwa ke ba referelang kwa ba ya kwa ba khumana bophelo because ke bona ba kgonne ngontši ya ba ntliša polokwane go di-psychologist ja mo polokwane ba kgona go tsamaya le nna through ka tšatši la mathomo ke tsena ka ra office ya psychology gore ne ke kwa ntena dipotšišo tše na mpotšiša tšona gore mara motho wa bona gore ke ga ra mathata mara o mpotšiša dipotšišo tše di so mara after ke se no boelela la bobedi ke mo e le gore ke ile ka bona gore ae mo e ka re ke ne le bophelo ane ka nnete ke kgonne go khumana bophelo o fetša go bolela ka mokgwa e leng gore gone pele gore o šomana le banna ba e leng gore ba tla išegile o šomana le baswa ba e leng gore ba tla išegile ba e leng gore ba bangwe ba feletša ba itšeela maphelo a bona gomme seo se go gopotša morago mo o tswang ke eng e nngwe e o tshwarelelang ka yona gore ba tseba ke eng nka se boele morago mo ke tswang o fetša go bolela gore ge e le go nyela gape gona nka seke e fela gore o ka se lebale le ruri se o fetileng go sona e fela gore se se ka go gobatša go feta ka mokgwa o leng gore o ile wa go bala ka gona o itshwarelela go eng se se mankoko la bona this rank ya chaplains e nthuša kudu because ke ipotsa gore nna ke kgone go ke tshwara and then motho mongwe sho o palela go ke tshwara then nka mo feila motho gore a ke chaplain ya nnete ke yona ke itshwarelang ka yona kudu ke a feta ka ra di-stress wa khumana dilo tša batho bale e nkguma ka gore di-situation tše dingwe especially ya bokoko le doaba kwa mašešane e nngwe ya mo Blood River sa tšo di ya maloba le engwe ya kae ka mo moletši tše dintši tše ke kgonang go tsena ka gara tšona e ba nna ke tshwanetse ke thuše those families mara ke a tia ka ipotsa gore as chaplain ke tšere oath ka ema pele a batho ka tšatši le ke graduatile mo pele a di-department a baruti ba o fapafapana ka ema ka re nna mmereko o ka sempalele ka dia di-practical tšaka ko Baragwana hospital ba mphile batho ba e le gore ba lwala kudu o ngwe o yo bolela le motšhini motho a sa o arabe so ka re he ke kgonne go ema in that situation wa ke tshwanetse ke palele ke tše wow go na le batho ba bangwe ba ipotsa gore go na le lengwalo la Bible le leng gore le hlatha bophelo bja motho o tshwana le wena o mong a re nna go na le sefela se se itseng se leng gore ke ikhumotša ka sona wena ke lengwalo le lefe le leng gore o re le ge ke badile lona ke a emelela ka ipotsa gore a ka se be nna ke yang go phušama go na le batho ba bangwe ba e leng gore ke tshwanetse gore ke boloke maphelo a bone nna se ke tshwarelang ka sona ntši se se mankoko la bona sefela sela sa he ba nyorilweng a batle ba nwe metsi a sediba la bona that verse ke yona gantši ke tshwarelang ka yona
kudu and also le di-role model jaaka ke na le di-role model tse dintšhi tše e le gore ke fela ke ba followa bo batho ba go tshwana le bo sese Rebecca Malope batho ba go tshwana le bo Deborah ke batho ba e le gore ke ile ka ba followa too much ka latela di-situation tše ba tseneng ka ra tsona ba kgona go tswa. Wow. Okay, molaetsa wa gago ka kakaretso go basadi a re thome ka basadi ba e leng gore ba tlaiša banna e ka ba ofe? Go basadi kudu basadi ba anivalo gore di-case tše dintšhi tše di tlang ko di-officing tša rena kore o ntse o dira di-assessment wa kwa gore case ye ke maaka mo yo ba gore motho o nyako tswa ko mothong ola a tse gore a tswe jwang ka gore o ne le di-rape tše dingwe tše e le gore o khumana case ya ona e tlile officing wa bona gore this is not a rape mara because of ne ba kwanetše something a se ebe ona nambile it's a rape so nkare go bo sese ba matšatši a bana ba ba diamelelo tše di jalo a ba e ba ke tekule a lebelele gore botsebotse o nyaka bophelo na goba yena o nyaka o phela ka tšhelete ka gore ani balo re o mongwe le o mongwe even le lengwalo le re o mongwe le o mongwe o tshwantse a tšea mphofuto wa phatlaga right re a boya re o ne le 50-50 o ra gore e re le monna le mosadi o tshwantse o tle le envelope ya wa e bea mo ka tšea ya ka e bea mo ra boledišana jwale ka mosadi le monna mara o sese ani jalo a ba dilo tše di jalo ka gore nna nka supporte monna mara ya monna wa e nyaka mara re nyalane re in community of property gape in community of property e ra gore dilo tšela ka moka rena le tše tšaka ke tša rena ka moka ene he lo re ne le something re tshwantse re dule fase re ikwanele re kgone go phela gabotse gore ka mo gae o se ka ba le GBV mara as long menano ya rena basadi gane jalo ba ka iputša ela ya gore mosadi ke le fotwane wa selelwa ya tshikamela ka mo saeteng ya monna ke le botša nnete GBV sa tlile go gola ka gore o ne le banna ba bangwe ba ne le enka tšatši le le tshwantse le kgaoane monna gore ke lositše ditšhelete jaaka ka bona mo e tshwenyang ona e tshwenya gona mo mosadi o ke mo išitše sekolong this and that kae wa nkolota le basadi re a ba bona ba dia ka mokgwanong a ka o fa tšhelete o sasa ya bona le kgaoane o nyaka that man gore re wena o bo bolaiša ke di-10,000 ebe ba o fa ke yona ke thomang ke gona ke thoma o kwešiša gore o botsetse mosadi o šetse a yore tšhelete ela gale ke mo fa yona jalo dilo tša mofutano ene kganthi ne e le ya o bereka gona ka mo motseng ene e se yaka gore ke die mabaka aka ka yona ka baka la gore o boletse gore mosadi o bile a bolela gore ba be ba mo šomiša o ile a go botsa gore ba šomišwa ke boma yena o ile a tlhalosa ono ba re ka se bolele maina batho e fela go boditše ditaba tšeo ka moka di gona o ile a ngwala le mo lengwalong gore nna batho ba ba so ke bona ba rileng wena o ke dira wa o tseba ebile o ke dirile social worker e re ke go dire tsebeng ke nnage ke go dire wa go tseba ke be ke go dire social worker o dutse le chaplain ba fe molaetša bolela le bona batho ba so molaetša o mogolo o nka o išang ko banneng ba e le gore ba sane le enka ba re matla a monna a lobi a bona o ka e tshwarelela ka yane ya matla a monna a lobi tlo phela a botse le ya mosadi a go kwatišitše o yo tswa ka lebati wa e tsamaela o tlo e fua o tla ka mo a tlo apara overall e le yelo la bona e le ka ya ka mo Sesemanko ka prison o tletše o falala ka mo ba batlang ka la bobedi ko eventeng ya rena ya dialogue ba tlo boya mo ba tlhalosa ba ntlhatsela gore chaplain o boletše a re ka mo tletše o tletše ene banna bale ke sure gore ba tloetše basadi bale ba tshwantse ba ye kae o ra re ba tshwantse ka gore a sana monna a o nyaka o mongwe monna ka gore ba bangwe ane ka mo ba filwe di-life sentence ka baka la ntho e le gore ne o tla bo e avoidile chaplain o boletse gore o tlabelele ka mo kgorong ya sekolo ya bago le go tlogela dinomoro go ba e leng gore ba ka nyaka go tla mo e leng gore le ya go bolela le banna le ya go rarolla mathata go swana le e leng gore o fetile ka gare ga ona ke le ge re feleletse dinomoro tša Chaplain Masinki ke 072 500 8983 re gona mola Facebook Limpopo Men's Forum oba Limpopo Chaplains
goba group e nngwe ya rena ya Facebook e le gore busy kudu ke ela ya a re thušaneng Limpopo ba tla khumana ditaba ka moka re bolela gafetša gona ka kwa ye ke taba ya ka le Mankoko Baby go Thobela FM re le mošate wa tsebo le boithabišo Chaplain Albert Masengi re lebogile ke dumela gore banna ba bantši ba agegile basadi ba bantši ba tla kaonafala ba fetola le maphelo a bona ya ba shebe ka magaeng go gona le se e leng gore a se sepele gabotse nna le wena bjalo ka motho wa ka ra dula fase ra boledišana go se ka ba le motho wa boraro ke lebogile nako ya gagotlhe thank you